atu le swafapele o Yesu, lo tatou ali'i, ma lo tatou faola. Happy Mother's Day to all our moms that are in the house and also our moms that aren't with us. Whaamania tere rea tua le aso tina I le neitai au. Ia maso se tina la lo whaalongolongo mai. I le upua le atua I le neitai au. O le au teitai nei tātou le tatalo. Ia ona tātou whaalongolongo lea whatasima o le upua le atua. Au teitele tama I lo wanga le leima lo alofa. Ua toe au lia mai I mātou le neitai au fō. Kapitoa fo I le neitai au ona I o mātou tina, mātou te whaafetai ai lau a whio. Ona o tina ua e au maia mo I mātou. Le nei fo I ua mātou whaamanatuina le nei aso e whaafo I ai le vi inga ia te oe ona o au fuafuanga. Ma au ngā luenga mamana ta mā olo o ngā lue ai tina I te tongu o mātou ainga. Le nei fo I awanoa mawalunga ia te I mātou. O le a mātou whaalongolongo I lau upu. O le upu le au ngā e whawhanga I nā I o mātou o langa whaalea ngana. Ai le ngata fōi lea e a o tau I nā I mātou. Ta mā ta tala o mātou talinga, ta tala o mātou loto. I nei a mātou ta tala noa ma whai tau ina lau upu I le neitai au. Mā o tau ina I mātou tu nā tuaile nei aso. Ta mā ia amale neitai mi. Mai lona amataina se I o whau mina. Mawalunga lo vi inga nei maso mai o whaavavau lava. And all of God's children say, Amen and Amen. So welcome in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, the one and only true God that we believe in. Amen. This is a wonderful opportunity again where we can share in the Bible. The Bible talks about that all scriptures is God breathed. Amen? So that we know that all the words that are in the Bible is from God Himself and His Spirit that wrote the word. La fionga pa ia le atua I le neitai au, wa tātou wa o awina, wha mai le upua le atua, le tusi a Paulo le a Timoteo, wha mai o tusi pa ia malava e mai le nganga o le atua ia, wha mai e ao ngā le tusi pa ia, e a o ai, e wha atonu ai, e a o ai, e wha apoto ai fo I le a minotonu. Ina ia saumia, le tangata o le atua, mo ngā luenga, le lei, uma lava. So o le a o ina leo le upo le atua I le neitai au. Pasai fo I le atua I le neitai au. Awa o le tusi o lo a o ina I le nei bai tau. O le tusi le nei a Ioane. Le tusi a Ioane le apostolo. Po se tasi o so a Yesu. So the Bible book or the Bible reading that we're learning about at this time is the Gospel of John. So John is an apostle of Jesus Christ. And he was one of the 12 disciples at the time of Jesus Christ. And so we're learning about Jesus Christ himself through the eyes of the Apostle John. So that's the story that we're reading at this time. Amen? Okay, le taiala le nei, o loo whaaua wina le whaita wina, o le tusi a Ioane. So, inai maasina wa mawai, sa ao awina mai le mata upu mua mua, le neila o tau nuu mai I le ao awina o le mata upu e valu. Mai o le taia fo ila le nei, o le ao awina o le vaenga muli lava o le mata upu le e valu. Fai pue fasfuma le valu, anga le lima sfuma le iwa. So se to e te patasia e tua le tatua o ngā. Anga I le tala ya Yesu le nei o lo whaamatalaina pe ao awina e tātou. So we're on to the final part of chapter 8. So this is verses 48 to 59. But we've been learning about Jesus Christ. And in this part of the book of John, there is an interesting conversation that's happening between Jesus and the leaders of the Jews. So this is not a normal conversation. This is what you could otherwise say a very heated debate. So o le tala noanga po le whetau tala I lea a Yesu mataitai o Iutaia I le mata upu e valu. O loo tātou wa ai ai se taimi mauae. Awa o le taimi lea I le tala noanga
e leo se talatala no anga whaingo fie. E leo se talatala no anga fo I file mu. O le talatala no anga lea a Yesu mata itai o Iutaia, o loo iai se ata matautia lava a ofenga iai Yesu, matangata I le nei lalolani. Po tangata foi o Iutaia, po taitai o Iutaia. I loto a toala o Yesu, o le nganga o le ali whaola, ina ia whaola ina le tangata. O lona loto a toa, o lona manatu a toa, o le fina ngalo o le atua, lona tama, na awina mai o ia ile lalo langi, ina ia whaola ina le tangata angasala. Fa mai Yesu I le Ioane se fulu, a lona whaiukwe se fulu, fa mai ua o sau ina ia lato maua leola, maua a tili ai lava. So the whole life of Jesus was about the salvation of a lost soul. In John 10, chapter 10, John 10, verses 10, he says these words. He says, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. So that's the whole purpose of Christ on earth. His whole purpose was that we may have life. That those who are lost may have life. And we hear that time and time again. And I want to reinforce that message today, that in this conversation, Jesus' whole purpose was to preach life. Amen? So, I le tala noanga lea, e o fo I la I tangata Iutaia, o lo o tau mawhai lava lea li whaola, ina ia tau atu le mata upu I le ola e whaa pavau. O lo o tau mawhai lea li whaola, ina ia tau atu, ina ia sala mo. E ui lava ina whaafea ngai Yesu mata itai o Iutaia, wha mai o tangata nei, ua sili lo lato wita Iutaia. Whamai o tangata fo'i nei na matua te te'e I le ngaluenga a Yesu. Whamai e o lava na lato sa ili ina ia fasioti ya Yesu. E whamai Yesu na o sau ina ia lato maua leola, maua a tili ai lava. So Christ, even though he was in a much heated debate, it was a conversation that was like none other. He was talking with the Jews who were seeking to kill him, who hated him, who were his enemies. But yet Christ still had a purpose. And the purpose was that he came that they may have life and that they may have it abundantly. Did Christ change his purpose for the Jews? No. His purpose was still and exactly the same. He came that they may have life and life abundantly. A ile tatu mata upu ile tai au le nei. Mana tua fo'i fa mai Yesu ile mata upu le valu. Fa mai ana upu ile au Iutaia a. Fa mai e oti o tau ya o tau pangasala. O nisi foi upo Yesu ya Iutaia fa mai e moni o te whai atu i ate o tau. O se whai le angasala, o le polonga lea o le angasala. Fa mai fai po tau fast fumal fa, o le talanoanga Yesu ma Iutaia fa mai o tau na, nei le tama, nei lo o tau tama le ti apolo. O ila e te whaalongoina I le talanoanga a Yesu, wa matau na ngai le talanoa a Yesu, ile malosi a. So Christ was starting to also strengthen his argument back to the Jews. As he was continuing a conversation with them, you remember back in verse 24, Jesus says to them, I say to you that you will die in your sins. He was telling them truth, right? In verse 34, he says to them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And last week we heard in verse 44, Jesus says the most
strongest rebuttals of all. He says, you are of your father the devil. So Jesus is starting to add strength in his argument back to the Jews, but yet, this is our sermon today. The Jews remain in unbelief. Ai whauta I le tūlanga o lo iai Iutaia, o le autua fo ilale nā le tatou mata upu le ni tai au, whamai ua tumau pēr Iutaia I le talitonu. So, o te whia au mai ala le whai unga o le tatou mata upu e valu I le ni tai au, ma tatou tala noa, I upu na tala noa I Yesu, e whai wina I le tala noa ngā lewa tatou I loa, o se tala noa ngā mawae male matautia, I le tali atu o Yesu. So, o le atala le au mai e Yesu le whaaula mo tātou, whamai le Ioane le se fulu, whaiupa se fulu, ua o sau, ina ia lātou maua le ola, maua atili, ai lava. So, o le aunga atoa, o le loto atoa, o le manatu atoa o Yesu, ina ia whaolaina le tangata angasala. So Christ's whole purpose is that he came. John 10 verse 10, he says, I came that they may have life and life abundantly. His whole purpose was for the sinner to repent. His whole purpose was for people to come to the knowledge of salvation. You know, when he says, so that you may abide in my words. And I think, may I suggest as well, that it doesn't change today. Amen. That call of Christ, that those who believe, we still have that same message. Amen? That Christ still came to save. That Christ still, he is still offering life and life abundantly. He's still calling to the lost to come to him. Amen. Ai la vainga o te whia au mai e le tai au le nei, e whaamatala ina I se ata o lo whaatatia mai e Yesu. Awa, I le tala noanga I le tai au le nei, e tonu ni vainga o le tala noanga a Yesu, e whaamatala ina I lana tali atu. Mua, tātou te vaia I le tala noanga I le tai au le nei, le whaiwhai upu o tangata Iutaia. Ai lona lua, o le tali atu o Yesu, e tali atu o ia e awala I le upu moni. Ma le lona tolu, e whai uina le tali atu o Yesu, I ana tali malana tala noa, I le whaape atu o se vala au alofa. So today, Jesus gives us a framework, better use of a word, or a way. He gives us a way in which he has this conversation. As he wraps up chapter 8, there are a couple of things that I want you to see. Number one is that the Jews are now at such a state between their conversation with Jesus that they start, rather than arguing back, they would start to mock him. Okay? So number one, the first part of the conversation is that we see the mockery. Number two, the second part of the conversation is that we see Jesus respond with the truth. And thirdly, he then responds with the saving grace, or he invites them to come to saving grace, or come to salvation. Amen? So we're going to see that as we go through the chapter this morning. So, o le tatou mata upu lale nā I le tai au le nei. So e mai lau tusi whaamole le tatou mata upu, a maua lau tusi. Ona tatou whai tau mai whaatasi lea o le whai upu e whaasipulu ma le valu, se ia whaangata mai le lima sipulu ma le tasi. Those of us with the English Bibles, if we can read verse 48 up to 51. 48 up to 51. So those of us with the English Bibles, if we can read first, and then the Samoan readers can read second. Maua tusi tatou whai tau ia. English, please. Ia. So Jesus answered him, are we right in saying that you were and demon-possessed? I am not possessed by a demon, said Jesus, but I honor my Father, and you dishonor me. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. Very truly I tell you, whoever obeys my word will
Amen. And so surely I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. Whasamoa whamamule ia, o na tali mai lea o Iutaia, ua whapea mai a te ia. E le ua tonu ea lama tau upu o le sama ria oe, o lo ia te oe fo'i le te moni. O tali atu Iesu, e le ia te au le te moni, ai o te aba lava au I lo utama, tau te le aba mai fo'i a te au. O te le sa ili fo'i I so uvi inga, o le tasi o lo sa ili, o lo whaano sino fo'i. E moni, o te whai atu ia te outou, ai se tausi I la upu, e le iloa e ia leoti, e o I le wha vau. O le manatu mua, o tumau pēa Iutaia I le le talitonu, wa lato whai upu ia te ia. The first part of our sermon that we want to look at, because the Jews remain in unbelief, the Jews start to mock him. So, I le whai upu e whāsipulu ma le valu, o lo tātou maua I le whai upu a Iutaia, whamai, o na tali mai lea o Iutaia, o whaapea mai ia te ia, e le ua tonu ea la mātou upu, o le sama ria oe, o loo ia te oe fo'i le te moni. O le tali lea a Iutaia na tali atu ai a Iesu, ina ua whai mai Iesu ia te I lātou le whai upu e whāsipu man whā, o outou nei lo outou le tamā le ti a polo, tau te pia paia fo'i mea, e tuina na wai lo outou tamā. O le mafuanga la lea o le tali atu a Iutaia ma whaape atu I upu whai, ma whaape atu I a Iesu, e lea ua tonu e la mātou upu o le Samaria oe, o loo ia te oe fo'i le te moni. O le mafuanga na whaonga e Iutaia le upu Samaria, manatua o Iesu o le tangata Iutaia, o le tangata na whanau I Petele Ema, o le tangata na ola e I Galileia, I le nuu o Nasareta, a ua whaonga e Iutaia le tali atu I a Iesu ma whaape atu, o le Samaria, aisea, o tangata e wheitai e Iutaia, o tangata I tania Samaria. Mana tua le fine I le lungan vai elia, whamai ele whe avea ia mea Iutaia Samaria. Mana tua e iei le vā lea a. Mana tua I le teime o Iesu, sa iei le vā lea I le vā o tangata Iutaia, o tangata Samaria. Lena tatu I loa le tala le whawhine Samaria whamai o mātou tamana tāpuai I le nei maunga. Sa whai ale maunga ma le whale tāpuai e tangata Samaria ona o le vā lava lea. O ila lepi e fōlinga whaonga mai e Iutaia le lato tali atu, o le lato tali malosi atu na leo whai mai Iesu o tauna nei lo o tau le tamā le ti a polo. Tali lato I lato upu whai whamai, o oe lava o le Samaria whamai o loo ia te oe le te moni. E teimi I lo soi fuamalo o langa e te tū ai le upu moni mai tā lai le whaolatanga e winga I a Iesu. Ai whinau mai pēle lalolani E teimi e te tā lai atu ai o Iesu le whaola e te tā lai atu ai o mai a Iesu Ai whamai le lalolani e whai upu mai pēle lalolani a te oi. Pio le ata mua le nā lea o te whia au mai a o tala noa Iesu I le vā lea. A le ale tali a Iesu, whamai le tali a Iesu, na tali atu ai I le upu moni. Whamai, whāsipu maleiva, ua tali atu Iesu, e le ia te au le te moni. So, upu moni mua Iesu, e le ia te au le te moni. Upu moni lona lua whamai Iesu, ai o te ava lava au, I lo tamā, tau te le ava mai fo'i, ia te au. Le maua I e tātou le matau pue lima, whamai upu Iesu le whai pue lua sfuma le tolu matau pue lima, ina ia ava tangata uma lava I le atali, whaapei o na lātou wawa I le tamā. Whamai le matau pue valu, whai pue whasu manua na tātou whai tawina a whai o lo o tau tamā le atua, po ua o tau alofa mai ia te au, a wā ua o sau mai le atua, ma o sau I nei. So le whai mai Iesu le whai pue whāsipu maleiva,
O te awa lava au I lo tama. Ai tau te le awa mai fo'i ia te au. O le ale mea lea o lo au mai Yesu I lana tali atu Iutaia. O le upu moni. Pina foi la tātou E au lava ina ia tātou whaamarolosi ina ia tutu I le upu moni. Whamai le siwa inga o le tali o Yesu I le whai upu e whaspulu, I le whai upu e lima spulu Whamai ua tali atu Yesu. E le ia te au le te moni o te awa lava au I lo tama, tau te le awa mai fo'i a te au. O te le sa ili fo'i I so uvi inga. O le tasi o lo sa ili. O loo whaa masino fo'i. O loo tumau pe Yesu I le upumoni. Whamai whai pui lima spulu. O te le sa ili I so uvi inga. O te le sa ili I so uvi inga. Manatua upu a Paulo e le kale sia Filipi. Whamai lia Paulo ia Filipi alona mata upu e lua. Whamai o ia sa winga whaatasi male atua. Ele I manatu ia o se mea whaoa. Ina ia tusa lava o ia male atua. Ai whamai a ua wha maulalo e ia te ia. Le upu moni le nana tali atuai Amen. Whamai o te le sa ili au I so uvi inga. O upu ia a Yesu. O leo tātou I loa o ia o le whaaola o le lalolangi. O ia o le alo o le atua soifua. Ai whamai Paulo. A ua wha maulalo e ia te ia. O le upu moni. Christ humiliated himself for the sake of the world. Amen. The first part that we see this morning is that the Jews mock him. How do they mock him? They mock him by saying, you have a demon. The second mockery, they say, you're a Samaritan. But we know Jesus isn't a Samaritan. Amen? Amen. But this is them responding. This is their part of the debate. Jesus says, you are children of the devil. You are of the devil because you want to do what he wants. They respond back and say, you're a Samaritan. You're a demon. So they start mocking him. That's the first part. And that's a bit like us as Christians, right? We would always stand for truth. We would always proclaim and say, you know, Jesus still saves. Jesus still loves a dying world. Jesus still saves the lost. Repent now. We see it all over the media, right? But how do they respond? The world will always respond by mockery because they have nothing else to give us, right? Amen. But listen to how Jesus responds. Jesus responds with truth. And I think that's the encouragement for us today. That we must always stand in truth. Because he says in verse 49, I do not have a demon, truth number one. And then he says, I honor my Father and you have dishonored me. Christ was always about honoring the Father. Amen. We see it in verse 42. He says, if God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. He was the Son of the living God. But another truth that he presents to us is in verse 50. He says, I do not seek my own glory. What does that mean? He set aside his glory. Remember, he is the divine Son of the living God. But he became human. He became flesh. He died on a cross. What does that mean? Philippians gives us a really good description of what that means, because he says in verse 6, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. And 7 it says, but made himself of no reputation. He is the Son of God, but Paul says in Philippians that he made himself nothing. He made himself of no reputation. That's humility of all humility. He humiliates himself. For what reason? For the reason that we said in the beginning. He came that we may have life and have life abundantly. That's his heart. So he stands on truth. These people are arguing. You're a demon. You're a Samaritan. And he stands on truth. Amen? Amen.
And then the final part of his argument is beautiful, because then he extends grace. Whamaile vaina muli, o lana tali atu ya Iutaia, o lo iele vala au alofa a. Whamaile whai pue lima spumatasi, e moni, o te whai atu ya te oto, ai se tausi I lau upu, e lei loa e ia leoti. Amen. E o I le wha pavau. Le ale wala au alofa lea wa au mai e Yesu le whai pue lima spumatasi. Ale wala au alofa lea wa au mai o le ola e wha pavau. Amen. Na manatua a oti le tangata talitonu, e oti le tino, ai ola le anawa. Ai a whai e le talitonu le tangata, whamai le whaalinga, e oti le tino, ai ema le oti whaalua a, e oti malowanganga, e whano, I le afi, e whaavavau. Ma whaangana whamai e Yesu a, whamai ai se tausi I la upu, e lei loa e ia le oti. O le ale mele tali atu ai Yesu ia Iutaia. O le whai mai, a whaitu te tausi ia upu, e lei loe o tau leoti. E whaa bavau. Amen a. O le wala au alofa. Ola se alofa o le whaa ola ia Iutaia a. E whai mai o ia le te moni, e whai mai, a whaitu te tausi ia upu, e lei loe o tau leoti. Ai sea, a tato woti le tino, ai o sao a tato anganga I le manuia ma le ola e whaavavau. Ai whamai o le ale ki le naolo iai, whamai ai se tausi I lau upu. So Jesus is mocked. He then responds in truth. He gives them truth. He says that I don't seek my glory. I made myself of no reputation. And we know that because eventually he does die, because this is 2.5 years into his ministry. In 6 months' time, he's ultimately hung on a cross. And he dies the death of a cursed man. That's what Galatians says. But the final part of his argument is the most bizarre to me, because he extends grace. Amen? And I think that's like us. We will share the gospel, we will get mocked. Our response should be truth, number one. And then number two is to always extend saving grace. And what's the saving grace? It's the message of the gospel. You stand on truth and you extend the message of the gospel. Stand on truth, extend the message of the gospel. That's why you're called, amen? This is what Jesus gives as an example. He says in verse 51, most assuredly I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. If you die as a believer, your body dies, but your soul and your spirit lives on forever. It goes to heaven with Christ. But if you die as a non-believer, your flesh dies and your spirit also goes to hell and eternal damnation. And that's what Jesus is talking about here to the Jews. Remember, he's talking to his enemies. He's presenting this to the enemy. He's not presenting it to a group of loving people in a house in Mangere at Peachwood. No. He's presenting it to the most hostile group of all. But he still extends grace. He still invites them to the salvation and the saving message. How do the Jews respond? That's part 2. Here we go. Pai tau mele vaenga lona lua a. Ta lena ua watu ni wala aua lofa. Ale ale tali a Iutaia. Tato whai tau me whai pue 5 skulma le lua. E o ile 5 skulma le ono whai tau me wha Samoa wha mulmule 52 to 56. If we can read that in English after the Samoan readers. A maul wha Samoa whai tau ia. Ona whai mai leo Iutaia ia te ia. Ua mato I loa wa ia te oe le te monu. Ua oti a pera amo ma le au profeta. A ua e whai mai oe. Ai se tausi I la upupu. E le e o le oti ia te ia. E o le wha vavau. I matonu. Ua siri ea oe I o mātou ta mā o a pera amo.
ua oti o ia. ma le au perfeta, ua oti lātou, o ai ia oe e whai fua Lava oe iate oe. I mawha, ua tali atu Iesu, a whai o te bibili au iatea, e lea o ngā lau bibina. O loko ta mā o ia na te ia mai ia. Ua o tau whai mai, o lo o tau atua lea. E lei loa fōi o ia e o tau. A ua o tau loa lava o ia. A whai fōi o te whai atu ua o lei loa lava o ia. O na avea lea o au o le pepero. E pei o tau, pei tai, ua o i loa lava o ia. O te tausi fōi i lana a fionga. A amo lo o tautama, na matua fia o ia, i na ai loa e ia loku nei aso, na ia I loa fōi, ma moni ai. English, from Mangere 52 to 56, ia. And the Spirit's name, now we know that you are demon-possessed. Abraham died and settled the prophets. Yet you say that whoever obeys your word will never taste death. Are you greater than our father Abraham? He died and settled the prophets. Who do you think you are? Jesus replied, "What all by myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me. I know you do not know him, I know him. If I say I do not, I will be a liar like you. I do know him and will break his word. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad." Amen. The next part that I want to look at is knowledge is limited to this life. So the Jews remain in unbelief. That second part that you just read, Jesus actually goes through the same process. The Jews mock him, he gives them truth, and he offers salvation. They mock him, he gives them truth, and he offers salvation. So we're going to go through and have a read of those things. Manatu lona lua le tai ale nei, o le tumau pēr Iutaia I le talitonu. Ai whamaile manatu e lua, ona e ngata I le olanga nei le manatu. I le whaso ai o le tato manatu mua, o loo ata nia mai foi I le vaenga lona lua, o loo au mai foi e Iesu le ata whaata atia e tasi, mua e whai upu, lua e tali atu o ia I le upu moni, ma le lona tolu e avatu le wala au walofa. Whaipu e 5 ma le lua ma le 5 ma le tolu, o ina to e tali atu ai Iutaia ia Iesu. Ai tali atu foi, e tali atu I le whai upu. Whamaile 5 ma le lua, o na whai mai leo Iutaia ia teia, o le nei ua matu I loa wa ia te oe le te moni. O le ale tali atu a Iutaia, so e tali atu ai le whai upu a. Whamaile vaenga lona lua le whai upu le na, whamai ua oti aper amo ma le au profeta, a ua whai mai oe, ai se tausi I la upu, e le o le oti ia teia, e o I le whaavavau. O sili e oe lo mātou tamau apera amo ua oti o ia, ma le au profeta ua oti I la tau. Po o ai e oe, e whai fua lava oe, ia te oe. O upu whai e tangata le talitonu. O upu whai e tangata e ui ina whaalongo ai le langona. O upu foila tangata e whai tu ma whai atu ia Iesu. Aisea, awa e ngata I le olanga nei o lato manatu. Manatua foi e tātou le whai upu e luasu ma le tolu o ta upu e valu. Whamai Iesu o outou o lalo nei. O au mai lunga. Whamai Iesu o outou e o le lalolangi. Lalolangi nei e le so le lalolangi au. O lo ngata le manatua Iutaia I le lalolangi nei. Pape veo na tatu ilua, whamai, ua oti apera amo. Ua oti le au profeta. Paua le mea le mana malama I tangata Iutaia, o le tangata ola, e oti. Ai le whamai Iesu, ai se tausi ia upu, e le o, e le iloa foi e ia le oti. Ai ola e faa vavau.
O le tala noi Yesu I le ole whaavavau. Ai ngata le lo o tangata nei, I whea, I le lalo langi nei, whaamaunia whai poe lua suman tolu a. Whamai o tau, o lo lalo nei, o tau, e o a o tau le lalo langi nei, au au, e mai lunga. Ai o lo au ngani pea le ali I whaaola a. Ai whamai le tali atu a Iutaia, whai upu atu ia Yesu, whamai, lima suma tolu, o Abrahamo woti o ia, ma le au perofeta, woti fo I la tau, po ai ea oe, e whai fua lava oe ia te oe. So the Jews respond back to Jesus. He offers them salvation grace. From verse 51, he says, in verse 51, he says, most assuredly, my word, whoever keeps my word shall never see death. How do they respond? This is the second part of our reading this morning. They actually respond by giving him another mockery or another blasphemy. They say, now you are surely, you have a demon. Abraham is dead. The prophets are dead. 53, are you greater than our father Abraham, who is dead? And the prophets are dead? They say at the end of 53, who do you make yourself out to be? So we can tell from those conversations and their response back to Jesus that there is still a great amount of unbelief. They say, who do you make yourself out to be? And the first part of their mockery is actually telling us that their knowledge is limited to this life, to the earth. And verse 23 confirms that. Remember when we spoke about verse 23 a couple of weeks ago, Jesus says to them, you are from beneath, I am from above. Jesus says, you are of this world, I am not of this world. So their knowledge and their experiences were all about this world. So when Jesus says something like, whoever keeps my word shall never see death, that was so far beyond their comprehension that they did not understand what that meant. Because then they turn around and they mock Jesus and they say, well, are you greater than our father Abraham and the prophets? Who are the prophets? The Old Testament prophets. And they say, well, Abraham and the Old Testament prophets are all dead. And then they say, well, who do you think you are? Still, a great amount of unbelief. How do they respond? They mock. But again, Jesus responds in truth. E tali fo Yesu, e tali ile upu moni. Fa mai fai koe lima suma lima. A lima suma fa, a fai o te vivi'i atu, a fai o te vivi'i au ia te au, e lea o ngā lo'u vi'inga, o lo'u tama, o ia te ia, o lo'u tama, o ia na te vi ia mai au, ua outou whai mai, o lo o tau atua lea. O lea foi o lo tali Yesu, whamai o te a whai o te vivi au ia te au, e lea o ngā lo'u vi'inga, o lo tama, o ia na te vi ia mai iau. Mana tua le tato mata uku lena te anei, whamai whapewheo na whaamaunia oe oe. Ai whamai Yesu o lo tama, o ia le moli mau, ia te au. Pai poe lima suma lima whamai e lei loa foi o ia e o tou. A ua o I loa lava o ia. A whai foi o te whai atu o ua o lei loa lava o ia. O na avea lea o au o le pepelo. E peia o tou. Peitai ua o I loa lava o ia o te tausi foi I lana hawhionga. O le upu moni le ta mawhai Yesu e mamoni atu. E ui lava ina le talitonu ma te le talitonu a Iutaia. Ai whamai le upu moni I le tali atu a Yesu. Whai mai. Whai mai whai unga whai poe lima suma lima. Peitai, ua owi loa lava o ia, o te tausi foi I ana poloa inga. Peitai, ua owi loa lava o ia, o te tausi foi I lana awhionga. O le mea moni ma le upu moni le tau mawhai le ali I whaola e tu ina atu ia Iutaia.
ina ia lātou I loa le tamā. Amen? Nā lewa mai whai koe 5:5, e lei loa foi o ia e otou, a ua ou I loa lava o ia. O le tāua ia o le whiau lea a, le upu moni lea o loo taumawhai ina ia au mai e Iesu, ia Iutaia, ina ia lātou I loa le tamā. Fa mai upo Iesu le Ioane 10:4, alona whai upo e ono. O whetala I atu Iesu ia te ia, o au nei o le ala upu moni maleola, e lea lua tu lava se tasi le tamā, pe a le ui mai ia te au. Anei loe o tou o au, po ua I loa foi e o tou lo tamā. O le ala upu moni le whai mai a Iesu, ina ia lātou I loa le tamā. Amen. Whai mai e ngata lo lātou manatu I mea leo langa nei. A le upu moni leo lo tamawhai Iesu ina ietu ina atu ia te I lātou. Nai le whai mai Iesu, whai mai e le I loa foi o ia e o tou. E whai mai Iesu ia te apeitai, ua o I loa lava o ia o te tausi foi I ana awhionga. Amen? So they mock him and they say to him, well, Abraham and the Old Testament prophets are dead. Who do you think you are? He responds in truth and he says to them in verse 55, he says, yet you have not known him. Jesus is saying, you have no idea who the Father is. He says in the end of verse 55, he says, but I do know him and keep his word. The words in John 14:6 that Jesus says to his disciples, and this is beautiful how he says to them. He says in 6 and 7, Jesus says, I am the way, I am the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Verse 7, he says, if you had known me, you would have known my Father also. That's an awesome truth, right? That when we continue to share the gospel, that if you're hearing the gospel for the very first time today, Christ is saying that the truth is to know the Father. But Jesus says to his disciples, I am the way, I am the truth, I am the life. Jesus says, no one can come to the Father except through me. And then he says in verse 7, if you had known me, this is Jesus, right? Jesus saying, if you had known me, you would have known the Father also. What a great truth. Amen? So when they say, Abraham and the prophets are dead, Jesus says, the truth is, you have to know the Father. And that's a beautiful truth. Now listen to the grace, the saving grace message. We find the amazing grace and the saving grace message in verse 56. O le wala ua lofa, tātou te maua I le whaipue 5:10 leono. Fa mai Iesu, o apera amo no o tau tama, na matua fia o ia, ina ai loa e ia, loo ne yaso, na ia oli hoi, na ia I loa hoi, ma oli ai. O le wala ua lofa lea o loo tama whai Iesu e momoli atu ia Iutaia. Na toi foi lava le tala noa Iesu ia apera amo lo lātou tamā. Ai wha mai Iesu e whatatau o lātou tamā, o apera amo lo o tau tamā, na matua fia o ia, ina ai loa e ia loo nei yaso. O le whamatala ina o le whai upu lea, o le māneia I o le whamatala ina e a le tusitala o e Peru. Wha mai le e Peru e sifuruma le tasi, whai upu e valu. O le whatu atua na ana ai apera amo, ina ua wala a wina o ia e alu I le mea o le a maua e whai mona whanua, na ia alu foi e le iloa, po whea e alu I ai. Ai wha mai le whai pua se furuma le tolu, na oti lātou nei uma lava o whatu atua, e le I maua le mea na fola ina. A ua I loa e I lātou, ai wha mai ai mamau. Na mauti no foi,
Malato talia male fia fia. Malato tautino mai o tangata ese ilato mau ile lalolangi. O le tali ato Yesu ma le vala awalofa fa mai o apera amo lo o tau tamana matua fia o ia ina ailoa e ia lo une yaso. Mana tua le whenga ngā lea tua ma apera amo a. Fa mai e whao laina le lalolangi o malava iate oi. Ile ngata ina I filfilia oe tamo le ele ya isa ako filfilia ele nuwa le tua o Israelu ai fa mai e manuia le lalolangi atoa ona o apera amo. Ai sea o apera amo o le tupuanga o le tatua lii whaola. O aila le tala noma Iutaia le talitonu lea o le tangata lea na tawa whai umai le whaatua tuanga ma le fia ma le oli o apera amo. Amen? Whamai Yesu ia te lato o apera amo lo o tau tamana matua fia o ia ina ai loa e ia lo nei raso. Lele whamai le tuistala e peru whamai nei loe lato ai mamau na mauti noa foi ma lato talia ma le fia na talia ma le fia apera amo ai le I tai whanau Yesu pe o mai Yesu I le lalolangi. O le ala whi aune nā lo tama whai ia Yesu e abatu ia Iutaia. Ina ia lato mau le oli le na mau e apera amo a. O lea o te tū atu yo o tau ruma, te pētai whape nāla na tala no atu a. O lea o te tū atu yo o tau ruma, o au le tangata na oli ma ai ma mau ma iai apera amo. Na fia I apera amo ina ua whetala yatu lea tua yate ia. O le wala au alofa a. Amen. So, the saving message and the saving grace message that Jesus gives in the end to the Jews as they respond, as they mock him, as he tells them the truth that they must know the Father, he then extends a saving grace message through verse 56, and he says to them, your father Abraham rejoiced to see my day. Remember, Abraham was given a covenant by God that the whole world will be blessed because of him. How? Through Jesus Christ. And in the verse in Hebrews 11, verse 13, we find a verse and it reads like this, that these all died in faith, including Abraham. And this is what it says about Abraham and those people of faith. It says, not having received the promises, but having seen them afar. So when Abraham was given the promises, he could see it from afar, Hebrews says. And it says they were assured of them, or they were confident of them. And then it says that they embraced and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Amen? So when you think about Abraham embracing the promise, that he was assured, he had confidence. The Samoan Bible says that, uses a Samoan word for rejoice or overjoyed. This was Abraham, God telling him that the promises would be through him. How? Because of the birth and the person of Jesus Christ, whose earthly lineage is an Israelite or a Jew. So this is the same Jesus that's talking back to the Jews and saying, your father Abraham rejoiced to see my day. He's giving a saving grace message back to the Jews, his enemies, who hated him. And he's saying, your father Abraham rejoiced to see my day. Your father Abraham rejoiced to see me, Jesus. That's what Abraham held on to. It says that he embraced that what God called him to. What a great assurance, amen? But who's he talking to? The Jews. You want to look at their third response? Which is the last part of our sermon this morning? They respond again. And this is their response. 57. This is their response. I'm going to read for us. Then the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and you have seen Abraham.
How do they respond? They mock again. There's still great unbelief. So this is Jesus responding, telling them the truth, sharing the saving grace. How do they respond the first time? They mock. How does Jesus respond back to them? He gives them truth. He gives them saving grace. Your father Abraham rejoiced to see my day. How do the Jews respond again? They mock. You're not even 50. How can you say that you've seen Abraham? It's still a tone of mockery. It's still a tone of sarcasm. You guys get that? 57. Famile tali atu Iutaia. Mane vaenga muli fo i leo tatum tapu. Famile latu tali atu fai po lima suma pitu. Ona fape a maile o Iutaia Iutaia. Ele I o le lima ngā fulu o tau sanga. Po ua e loa ea a pera amo. O le hale wingo le tali lea. O le wingo le tali lea. O lae lava e le talitonu. Ta watu Yesu le upumoni. Avatu le vala awalofa. Ai tali mai I le fai upu. So avatu a Yesu le upumoni. Avatu ye le vala awalofa. Ai te tali mai lea I le fai upu. Whapewheo na whaamani a whamai, ele I o e le lima na fulu. Mana tua ele, o le tolus fulu tau sanga o Yesu na amatali a ila na ngā luenga. Na maliu Yesu ma awhio a le langi whatoa tolus fulu tolu o na tau sanga. So au tala noa la Iutaia ma toi ina o le nuu ma taitai o sunako ma lato vai atu. O le tangata tala vau nono winga e la ititi fo ia au. O le tupulanga te isi e lalui fo haua. So o le tangata ele o se tangata fo linga matua. Ai whamai, ele I ele lima na furu tau sanga wai whamai wa e wa aia pe wa e loa a pera amo. O le tali lea, o le tali o le whaiwhai upu O le tali o tangata e lei tali tonu. O le ale tali atu Yesu, ma nei o tali a Yesu. Whamai le tali a Yesu whai pe lima suman valu, Ua whapea mai Yesu ia te ilatou, e moni, o te whai atu ia te otou, sa au iai, a o lei le ai se apera amo. Tali Yesu I le upumoni, a tali I le tali pitosili o na mawae I le lalolangi a toa. Aisea, a meise lava la le whaalongo le tangata Iutaia. Ona, o le tali Yesu le tali ai, whamai, sa au iai, a o lei le ai se apera amo o le a lona winga ua whamai Yesu o au o le sa iai a o le iai se apera amo. Amen. A o ai le talitonu Iutaia sa iai a o le iai se apera amo o ai o Jehova. Lona winga ua wha tutusa Yesu ma avatu lana tali e ala le upumoni o ia e tusa ma le atua. E tusa ma le atua o le whenga tuai lea o loo aoa o ina ma whaita wina ma maita wina e tangata Iutaia. Tu Yesu I le upumoni e ngata mai ai upumoni Whamai, e moni o te whai atu ia te o tau sa uiai a o lei le ai se apera amo. Whamai le e soto. O upu e whaamauni ai, upu nei a Yesu na whetalai. E soto na e tolu, whai pesumar wha. O na whetalai mai leo le atua ia mose, o au o le ola, o loo o la lava. Wa ia whetalai mai foi e te whai atu I whanaunga Israelu ia whaapea, o au o le ola. Whamele moli maua Isaia, wha matau koe whasuma tolu, whai upu e se furu e o spuma le tasi. Whamaile whai tauina o whai upu nei, whamai. Ua whetalai mai Jehova o tou o au moli mau ma lau au auna o le na o whitwhiria. Ina ia o tou I loa, ma ia o tou whaatua mai ia te au. Ma ia o tou langona o au lava o ia. E le ai se atua na ngā o sia e mua ia te au. E le ai fo I se tasi e muli ia te au. O au lava o Jehova. Ai le ai se whaaola ua nao au lava. O whaamauninga ia I le tusi a whenenga tuai o loo mai tau e tangata Iutaia. Ai whamai Yesu sa au iai, au lei le ai se apera amo. O le tali pito sili le nā,
na mafu ai o na lili vau tangata Iutaia. Aisea ua whai o Yesu lana tali atu i le tala noanga lea i le mea pito sili o na tāhua i le tangata Iutaia. O lea o la latou whenenga tuai, ma la latou tusi, o apera amo, a leo whai mai Yesu o a o saiai, a o lei le ai se apera amo. O lea, o le upu moni. E whai upu le tangata ia te oe ono le wha o le tanga. E whai upu tangata ia te oe ono le maui a Yesu Keriso. A o le ale wha maalo si le tai au le nei, ina ia e tumau i le upu moni. Upu moni le nana tumau ai Yesu. E le li liu a. Amen? Jesus responds to the mockery this morning, the final part of our sermon. They say, you are not yet 50 years old. And Jesus responds with truth. And this is probably the truth that ends all truth, right? Because he says, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. That statement, I am, in the Old Testament, we read from Exodus, from Genesis, hey, some English there, but those words, Jesus, when he says, I am, before Abraham was, I am. When the Jews heard those words, it actually made them go beyond angry. And we see this in the final part. Why? Because Jesus actually makes himself exactly an equal to the God of their Old Testament. And that's almost like blasphemy over blasphemy that they believed in, right? But Jesus, what he was standing on was absolute truth. He was equal to the Father. Amen? Because we now believe that God is the Holy Trinity, the Holy Three in One. He is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And Jesus responds to the Jews and says, before Abraham was, I am. So mockery. So we now know from the beginning, right? The Jews mock him. Jesus responds in truth, then offers them grace, saving grace, the message of the gospel. How do they respond? They offer another mock. Jesus responds in truth and offers grace. Again, extends saving grace. How do they respond? The last time in chapter 8, they mock him again. How does Jesus respond? He responds in truth. Tali atu Yesu ile upumoni. Aela swinga el baina munmuni. O ila usoma tua whawhine. O I e whaamatala inai mo i tātou. E ele te mi tapu ni ele avanoa. Amen. Because he extends truth, but then what happens? In verse 59 we read this. They get so angry that they take up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Does Jesus invite grace again? Does he extend grace once more? No. He moves on. Hey, if there's great unbelief, if you continue to offer truth, but yet they still don't believe, Jesus actually moves on. Hey, it says he hides himself, he removes himself from the temple, he goes through the midst of them, and so passes by. Fa mai le fai umo mata upu le tai au le nei. Fa mai na fai upu, na tu Yesu ma fa ape atu. E moni o te fai atu iate o tu sa au iai, au le iai apera amo. O le ale tali a Iutaia, tauna tali, o Yesu lea. Beata ita aia tali atu, tali male oli peo apera amo. Fa mai le tali o le tangata le talitonu. Ona la tau whetā ngofi lea I maa e whetongi ia te ia. Le ale tali lea na la tau fia fasioti ia te ia. Aisea ona o le tali tonu. O le si vaina atoa o le tatou mata apura tai au le ni whamai
Na avatu e Yesu le vala awalofa a. Avatu le vala awalofa mua e whaatatau i le tangata e le iloa le oti e whaapavau pe a tausi a polo inga. Vatu le vala awalofa lona lua whamanatu i a te ila tau le whiwhianga ma le oli a apera amu. A ino ufta mofi la tau I maa ona o la tau le talitonu. Whamai le whai unga o le mata upu lea. Whamai ona lafi leo Yesu. Ua ulufafo I le malu. Ua Ioane I tonu I a te ila tau. Mamaliu ese ai. Ele iloa I la tau le whaola tanga a. Le nau ta ina a toa lo tatua li I whaola. Ua sawo ia ina ia maua leola ma maua a tili ai lava. Le whaau le tai au le nei. Whamai se tasi a upu moni na tatua o ina. Whamai Yesu o au lava o le ala upu moni ma leola. Whamai e lea luatu se tasi ile tama pe a lewi mai ia te au. Whamai le whai koe fitu e moni o te whai atu ia te o tō o au nei le whai totoa. A whamai le whai puna e fitu le mtau pe sumar wha anai loa o tō anai loa e o tō o au po ua I loa foi e o tō lou tama. Can you say amen? Amen. Le tatu mtau pu le tai ole ni o se upu wha malosi mo se tasi lava o lo iai I lona o langa tālai. Those of us who are encouraged to evangelize and to spread the gospel and to share the good news of Jesus Christ, that sometimes the world will always respond in mockery. The encouragement of the word today is that we continue to stand in truth, in biblical truth, in scriptural truth. Amen? That we continue to extend grace, saving grace, invitation to come to know Jesus Christ as your personal Saviour. O le whiaule nā mō tātou, au tātou whaanongolongo le upo le tai aule nei, o le naunau ta inai na ia tātou talitonu. Na lea nā mō tātou ilua, e iai le taimi, whōlima mai, e ngā taile awanua. E whamai Yesu, o le tausi a polo inga, e le loa e ia, e oti, e o I le wha ababau. Le ale winga upuna, e iei le temi e tutu ta itua tasi e tātou I luma o le nofoa wha amasino. Tau tau atua I tātou a tātou a mio I luma o le nofoa wha amasino ke riso, a tātou a mio pele lei, pele anga. Olo iei le awanoa. Ai peo na tātou wha anongolongo le tai aule nei, wa ai keo misi tātou a. E iei le temi e tapu nia ai, le apanoa. So right now, there is an opportunity. Right now, our encouragement is that we must believe. Believe that Jesus Christ died. The message of the gospel is this, that Christ died, that He came, that He died on a cross, that after dying on a cross, that He was buried, but after the third day, He rose again from the dead, and is now seated at the right hand of the Father, advocating on our behalf. The message of the gospel is for you and for me and for all who believe. Praise the Lord. Amen. Tato tūlai me le ni taia. O le taia le nei, o le peona tato whaalongolongo, o le taia o awanoa. Aiva ai lo awanoa, ona me ana, woli pe kawe. Aiva ai le tato awanoa nei te ua misi a. Because ele loa e tato lo tato lumanai, ele loa e tato ta ape tato mai I, ele loa tato lo tato taiao. We have no idea that we might all depart from this place. Who's going to wake up tomorrow and who isn't? For those of you on Facebook and for those of you who heard the news, one of our Pacific brothers just recently died in Wellington. Eh? No one knows. Hey. So death is only but a corner away. But the thing is that when you die in this life,
you must absolutely know where you end up in the next life. Because it's the next life that counts. Jesus says that if you believe that you will not see death forever. Why? Because when we die in this life, our spirit lives on forever in Christ. We will never see death if you believe. So today we're going to finish off with a prayer. And this prayer is actually quite a key prayer because it's your own prayer. This is an opportunity for you to respond to the Lord in regards to what you've heard. Because now that the word has been spoken, you ultimately have the responsibility to receive that word. It's your responsibility. The preacher has done his bit. The listener is now doing their part. Right? But that decision is purely between you and the Lord. What I can do is help guide us through what we call a prayer. Amen? Amen. So, we're going to all pray, and we're going to pray together. I'm going to pray in Psalm 1. We will follow through. If you're fluent in Psalm 1, then please use the Psalm 1 prayer. But if you want to pray in English, I'll also pray in English. And if you truly believe in your heart, Romans says that if you believe in your heart that Christ died, and if you confess or if you speak with your mouth that Jesus rose up from the dead, what does Paul say to the church in Romans? You will be saved. Ultimately, it's the heart attitude, right? Something that happens on the inside. But we can help each other do that. Amen. Praise the Lord. Let us pray today. In Jesus' name. Father, we thank you for your word. I have heard and I respond. I come before you with a humble heart. I know that I am a sinner. I'm wrong. But now I know and I have heard your word. That if I believe that I shall be saved. Today, Father, I believe that you sent your Son, Jesus Christ, to die on the cross, to save me. That he was buried, but he rose again on the third day. Thank you, Father, for loving me. Tama, o lau tatalo, ile nei taiao. Ona o lau upu, ua o whaanongo ai. Ua o talitonu, o au, o le tangata, angasala. O au, o le tangata, se ai ua o whaanongo, I lau upu, na maliu Yesu, na tanu mia, matoe tu mai, ua nganga loai, a ua ngasala. Whawhitai te le tama, I loa lofa ma. Ia la tulau tatalo, Ia Yesu, Amen, ma amen. Father, we thank you once again for today. We thank you for the privilege it is to hear your word, to be taught by your word. Thank you for the brethren here. May you continue to receive them, Lord Father God, and continue to encourage them through the work of your Holy Spirit. We thank you for those who have accepted you as Lord and Savior into their lives, into their hearts. Father God, that you may continue to work through their hearts to know you more through the truth of your word. In Jesus' name we pray. And we all say, Amen and Amen. Whamanetele le atua, tatua lalo me lalo, soa po Yesu. Amen.